Rojbaş Kurdistaniyên hêja li ser navê Çarpel Medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêz. Bêhêviya ku hûn rojekî xweş, aram û bextewar derbas bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Kek Henîfî merheba, tu çawa yî? Merhaba, sağ ol, gelek sağ ol. Vallahi ez pir baş nînim Sîrac, ez hinkî min sermastin diye. Derbasî be, şîfa xêrê be bi para te. Kek Henîfî wek her carê îro jî em ji cenabê te gudarî bikin gelo rojeva Diyarbekirê çi ye? Li Diyarbekir çi peywandin? Mijar çi ye? Gel ser çi dipeyive? Em te gudarî bikin kek Henîfî. Em zanin tu hinekî kêfsiz û te serma girtî. Lêşkerema xwe ji temaşevanê me re rojeva Diyarbekirê şîrove bike. Belê, bi rastî kek Sîrac, Diyarbekirî ji vê gav de ketine etriya zivistanê ku wê zivistanê bi çawayî derbas bikin ji ber sir û sermayê seqemê. Wek ku tê zanîn li Tirkiyeyê enflasyon pir zêde biye. Bi wî ve girêdayî gaza xwezayî jî pir zêde biha bûye. Îcar ketine wê ewkê yanî ji vê gav da dibêjin gelo em ê ka çawa ew bikin, ew ê çawa perêmetêra zivistanê bike, di wî derdî dane. Tab bi tenê mesele ne mesela gaza xwezayî bi tenê ye. Yani hemû kelûpelê xwarin û cil û berg hema dibêjî çi pir zêde bûye. Yani behsa serê sedî çil enflasyon tê kirin. Dewlet behsa 18-19 dike lê belê wek ku tê zanîn ew tûyîk heye. Tûyîk ew saziya ewkê ye, saziya çawa bêjim ku van tişta em bêjin wan tişta dinêre ka çiqase. Tûyîk jî bi emrê Erdogan ama ji berê xwe da divê 19 ye ya divê 15 û ew jî dibêjin 15 ye. Serokê wan ji wan re bêje çi ew jî ew qastin nivîsî. Ya li gor cenabê te yanî ew daxuyaniya fermî û rastiya jiyanê li bazarê newekevin. Newekevin kek Sîrac. Newekevin. Herkes viya zane newekevin. Yani ji xwe rastiya jiyanê çi ye bêjin di aboriyê da dolar wê dolar çû 10,000 derbas bû. Heyanî çend mehberê jî 6,000 bû, 5,000 bû. Yani ji ber wî ji wî kifşe. Încer pirê tişta bêjin gaza xwezayî daxil, petrol daxil, te bi dolaran tê stendin. Wê her tişt biha dibe, ku wexta petrol biha dibe, her tişt biha dibe. Ew bi wî ve girêdayî ye. Dîsa Diyarbekirî behsa çi dikin? Diyarbekirî behsa mesela navê Kurdistanê dikin. Yani wek ku tê zanîn ev yekî Partiya Akşener İyi Parti cîgirê serokê koma wan e. Ewî got ka çawa navê partîkî dibe Partiya Azadiya Kurdistanê û çawa Kurdistan Kurê ye ket rojeva Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û Xwedê jî derneketiye. Akşener çû Kurtalan li Wirê dîsa rastî pirsek bi vî awayê îcar gencekî Kurd got evra Kurdistan e. Hûn Kurdistanê înkar dikin, hûn Kurda înkar dikin, hûn nasdema Kurda înkar dikin. Dûra jî bi navê Hifzullah Kutum akademisyenkî zanîngeha Firatê ku li Elazizê ye. Ewî rabû di medya civakî da bijî şoreşa Gulanê bijî Kurdistan ji ber ku par vekir ji karê wî hat dûrxistin û dûra jî wî girtin. Ew rêze ewkê jî berdewam e bi rastî. Yani ji rojeva Kurda jî dernaye, ji rojeva Tirkiye jî dernaye. Weka ku Kurdistan biye bela serê wan e nizanim. Yani tiştek wisa me li qêbiye.
Dîsa mesela navê Kurdistanê tiştên aktuelî Diyarbekirê tê peywandin. Yani Diyarbekirî bi piranî weka ku hê leqay Kurdistanê bûne nînin. Ji xwe ew dibêjin Kurdistan heye û Kurdistan welatê me ye û divê ku dewlet jî Kurdistanê naz bike. Naz bike ku way Kurdistan welatê me ye, Diyarbekirê hinkî nermin vê gavê. Bi Xwedê nabêjin yanî em serxwebûnê û filan û bêvan lê belê dibêjin Kurdistan welatê me ye, em Kurdin, em li wî welatî ne. Divê ku ev dewlet îndî me naz bike, qaydê berê nabe. Dîsa behsa girtina HDP tê girtin, wek ku tu jî dizanî ewkek dan dadgeha bilind, wek parasnamekî dan. Lê wek ku cenabê te jî zane çar partiyên ku di navê wan da Kurdistan derbas bû, di heqê wan da jî em bêjin doza girtinê hatibû kirin. û ez bawerim ku di bernameyê da ew ê Kek Qasım behs bike. Partiya Azadiya Kurdistanê parasnamekî bi Kurdî dabû em bêjin dadgeha qanûna bingehî. Dîsa mijarek dinê cîgirê serokê giştiye PSK Bayram Bozyel ava 6 roje dihun wî stendine bin çav. Hê jê ra negotine ku mecboyê çi te stendiye bin çav û ji xeynî evokatê wî pêva kes jî nikare here wî bivîne û hê jî bi wî awayî li wirê ye. Încar mafê dozger heye ku her carê 4 roj ewkê dirêj bike. Ew em bêjin dema bin çavkirinê 4 roj 3 cara dikarin dirêj bikin. Dikarin heya 12 roja dirêj bikin ji ber ku bi grûbekî rahatiye girtin û li gorî ku evokatê wî dibe tu eleqa wî bi wê grûbê ve grûba ku herkes nizanin ku Kek Bayram kî ye û cîgirê serokê giştiye PSK ya û eleqa wî bi tu ew kesên ku pê re hatine girtinê tu neyî herkes Kek Bayram nas dike. Kek ozanî çawa ye? Yani vê gavê çawa dikin? Em bêjin di heqê min da mesela yani ez wek mînak didim. Van xeberdanên tevil ba wan qeydkirîne. Kengê ku ji wan re emrek bê bêjin kav yanê bistînin bin çavê hinkî wî biçewsînin. Wan ewkê minî kevin derdixin û di wan da tiştekî dibînin û divên avayê em ji wê bone te gazete dikin. Bi wî awayî dikin. Yani ewka wan ew e. Dîsa wek tê zanîn heftiya derbasbûyî platforma Zimanê Kurdî li ser xebatên xwe wek tê zanîn çûbûn Enqerê bi Partiya Gelecek û bi Partiya Devayê ra hevdîtin kirin. Li ser wan hevdîtinên xwe û li ser xebatên xwe wek ku tê zanîn di van demê paşî da li Batmanê, li Mêrdînê û li Semsûrê em bêjin wek şaxên herêmî ê platforma Zimanê Kurdî vebûn û bi rastî wexta ku Mêrdînê re bi taybet piştî ku ew şax vebûne li Batmanê jî li Mêrdînê jî li Semsûrê jî di wî warî da hin liv û tevger çêbûne di nav welatiyên me da nav Kurdistaniyan da ew jî ciyê kevxweşiyê ye û ez dikarim dawî jî bêjim Hanifî çapemeniyê nûçakî ket wek ji bo hevjina Rêzdar Selahattin Demirtaş ew çi millet dipeyî bi wê meselê? Erê ew mesele jî tê peywandin ew mesele çi ye? Ew mesele ew stendibû Başak Demirtaş 2015 da demekî hinek tenduristiya wê nexweşiye û rapora stendiye. Çend rapor stendiye. Înca di raporekî da ew saziya tenduristiyê a koçûyeyê di raporê da wek dema wê 4 roj dereng nîşan daye. Yani em bêjin dişûna ku bêjin 11 û 06 û em bêjin 2015 gotine
14.06.2015 لبلد دفتر پولیکلینیک دا 14 yani yazda yani jberwi icar dava levekirin o hem cezadan doktor hem cezadan ve evte haberdan ev yani devlet toptan ve cezakirini yani em bejin Selahattin Demirtaş ceza dikin bir cinavi jüvi ceza dikin ev wısatı evkirin yani Merit Karawi beje o Diyarbakır peşengaha Gümüştekin Ahmet Gümüştekin hebu ev hêjî tê peyvandin çendeha azanim ku yekî ku ez wî nas dikim ji min re got em îro çûne em çûne pêşengehê û grûbek hatiye wîrê û protesto kirine dîsa û Ahmet jî li wir viye ji Ahmet re gotine çima li ser em bêjin evkên me yani tiştê ku em pê bişînîne li ser wan hat radivî ew çêdikî em bêjin hunera xwe tu li ser tiştê ku em serê me da derbas biye û em naxwazin ku zêde ew bibe û li serê tiçma ew dikî û çima Sosyeta Stenbolê tê pêşengeha te çima nizanim filan sazî filan banka ana netewî çawa piştgiriya te dike tiştê wisa jê pirsîne wî jî gotiye heyra ez hunermendim û ez hunermendekî ew kim yani navnetewî me dibe ku ez hinek bixwazin werin hunera min lêbelê ez li gora xwe ez êş û azara miletê xwe min aniye ziman ez bi vî awaytînim ziman ev şêweya min e încar eger ku hûn wiyanê em bêjin neecbînin bira încar hinek hunermendên ku bîna we difikirin bira ew jî ravin bi başqa awakî din bînin ziman bi wî away ew ku ye lêbelê hê jî tê xeberdan di nava xelkê da ê ku neçûnê yê ji hev re dibêjin herineyê ew jî li ber çawe tiştê ku ez bêjim vê gavê ev in û bira temaşevan nihêja li qusûra min nenêrin ez ê zêde nikaribim îro bernamê berdewam bikim ez ê gelek spas halê xwe nexweş tu beşdarî bernama xwebû û te rojevê şîrove kir mala te ava bi û em dibê rojekî berê tu veger ser tendurustiya xwe em lê hêviya xeberekî baş ya saxî selametiya te ne baş biçim anka alî stûdyoyê û ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê temaşevanên hêja du mîvanê minî rêzdar hene mîvarê minî yekemîn parlamenterê berê yê DP rêzdar Mehmûd Qilic e kek Mehmûd tu bi xêr hatî bawer dikim di berxudar bî dengê me tê tu dibîzî belê belê dengê te baş tê kek Mehmûd mîvanê minî duyemîn cîgirê serokê giştiyê Pakê rêzdar Qasım Ergün e kek Qasım tu jî bi xêr hatî Nav xêrê da gelek spas çawa gera te çawayî tu baş î tu başa gelek spas wala baş e piçek li gorî GM hatine hewa hinekî sermaye wekî din baş çe em hevdîtina bi kevala re dikin heya ji me tê em doza Kurdistanê li van de rajî bi derg dorara dine naskirin Rojava Kurdistanê şîrove dikin baş e yani mala tik hed mala naçe mala te ava bi çawa hewa Almanya baş ya sar li gorî welat çawayî wala sar sermaye hewa Almanya Naci ez lê me texmînim 3 dereceye li GSC hatim 15-20 derece bû belê başê em dest bi bernama xwe bikin ez ji kek Mehmûd dest pê bikim kek Mehmûd ev demek navê Kurdistanê di rojeva siyaseta Tirkiyeyê de yî bawer dikim divê meseleyê de wek çarpel medya û çapemeniya Kurdî medya civakî
دوی مسئله ده سر به مسئله راوستیان و گلک برنامه هات لدارکستن لی ام وک چارپل مدیا وک برنامه روجاوا ما ام دخوازن هشمندیا کرد و کردستان خورتر به وی مسئله ام دروجه وی ده دگرن جبوی وی که ام پرسا خوی کمین جناب تب پرسنگلو تو اف رودان وی تالیه ده سرناو کردستان کو جاره کمین بیسکبره که حنفی جی گو ده پارلمنت ترکیه ده مسئله هات نقاش کرن و جیگر سروکی گشتی ای پارتی ناو پارتی آزادی کردستان و ناو کردستان گو کردستان لکی داره جه حکومت پشتی وی لقرطالانه جمیل تاشکسن و پشتی او حفظ الله کتوم لزانینگه فراته هنرمنده کی کرج بلا کلامه کی کردی ده کردستان درباس بو والحاصل بگیشتی ناو کردستان ابدمه کی ده روژه و سیاست ترکیه ده جه و ده حسابه ده پرسن اف ده بلوقین اوی که ماسی هفجی دگرن جناب تا وی شکلی چواشی رو ود که کک محمود مروف ناوی ولات خواه يعني كاس نكا نوبي ولاتي ما قد خبك ترك نايد ببلا ببا بحزاران سالا وردا افدر كردستان ورد نگاری كردستان وديسا جي كردستان وولاتي ما يعني نها محمود قشقرلی بگرن حتی ایرو به دهان جارا بویا کردستان به دهان جارا حتی سال 1925 دکومنتین ترکا داشتی ناوی ور کردستان مجلس یکم یا ترکیه büyük millet meclisi verad gotun büyük millet meclisi ve deme parlamentary Kurdistan çune parlamentary Kurdistan yani bigişti navi bizzore bi çevsandine navi welatê me qedexe dikin ku ne ve navi welatê me qedexe nabe ne akşener kî dibe bila bibe Misirci ne Siirtê û Batmanê û Bilîsê derekî dere bira here bes navê welatê me ye navê Kurdistanê ez di vê navberê da arendoteke bêjim ez çûme Rihayê çûme ew Göbekli Tepe ve re dibêjin navê wê kurmanciya wê girê mirazan e girê miraza çima kirine Göbekli Tepe nizanim Göbekli Tepe tu ew e Göbekli wir ji ew nabe yani girê mirazan e o çar dar hebûne yekî ku li wir di nira heye min lê pirsî min got çend salin ku ew der bicî bûye ya jî testê ku dikin çend sala nîşan didin ku 12 salin ku ew der bicî bûye ew der însan hebûne însan perestgeh damezrandine ew kirine her tiştî wê 12 salin ku ekîne vana vanayê kesê ku îro li viran e ew in yani Kurd li Awropa li Afrika li Asya li welatekî di nehatine Kurd li welatê xwe ne welatê wan navê welatê wan Kurdistan e her Kurdistan e û berê ji Kurdistan bûro jî Kurdistan e ne akşener kî dibe bila bibe kî diçe digere li Kurdistanê li bajarê Kurdistanê digere bira bigere tene me Kurda me nikane wê em tiştekî bikin yani partiya HDP ku dibêjin Partiya Demokratîka Gela dibêjin ew dibêjin bajarê Kurd bajarê ku Kurd lê bajarê ku Kurd lê li Tirkiye tiştekî wisa tune Tirkiye Kurdistan heye weka Trakya weka em bêjin welatekî din herêmekê dinê Tirkiye navenda Anadoluya Trakya Kurdistan jî welatê me ye û kes nikare navê welatê me qedexe jî bike tu mafê kesî jî tune ye Belê baş kek Mahmud em biçin aliyê kek Qasım me kek Mahmud gudarî kir em zanin cenabê te di nav bûyeran de yê û mirov kare bêje ku
دەستپێکە ئەv گەنگەشیە ji navê partiya we hat û boy vê yekêjî derheqê partiya we û çar partiyên Kurdistanî doza girtinê jî heye. Cenabê te ev pêşveçûyînên vê taliyê ser navê Kurdistanê çawa şîrove dike Kek Qasim em cenabê te jî gudarî bikin. Dengê xwe vekê Kek Qasim dengê te girtiye. بله امگو سلام و رئیس کک محمود و جوارا و شحمی تماشا بیدارم ام دوی برنامه خدا ام گیجن آرمان جا خود تماشامان مجی نوستن و جه ام بیجن انجام کی بگیرن یعنی جی مخابنیه کو پشتی ام بیجن دامزراندنا کمارا ترکیه 100 سال سروا درواز بو هی مخابن ام سر ناوی کردستان گنگشید کن لازم بو کو نا کردستان آزاد و سربخو بو نا دولت جهان دا کردستان کی کو نه ناوی بهاتا گنگشه کرن پیشکت ناوی دموکراسیاوی جیگرتناوی ناو ملت دنیا دا بهاتا گنگشه کرن لمخابن بالصدان سالای ملت کرد هر جاره کو بخوازه ولات خو کردستان خو آزاد که عالیه داگر کرا و با آواکی تندی و شدت توجی هاتیه پرسکاندن یا جی هاتیه امها کرن هیا نهاجی بردوامه یعنی جعالی کی و امکارن کیف خوشیا خوابین زمان کو مثلا کردستان کتیا روژه و باکور کردستان ترکیه لجعالیه نیوه او مثلا کم باسکر او جی مخابنیه بخینی وی نها تشتکی دنی از بیجم کو هیکو ام نکتن مثلا ناوی کردستانه براستی جبو حمیم کردستانیا yani şermeya ki mazına ko hel meclisa Türkiye pişti 100 sala vate basa Kürdiye dadben basa zamane Kürdiye dadben Türk'u meclisa Türk'a jera dadben zamana ki ko emnizan çi zamane yani zamana ki tenabu hesap kin yaji dadben vak zamana ki wa tenabe naciye mukabiniye le ev dost her berdavame mabe Kurdistana Bakurul Türkiye dijin ev millet ve şkora reki bibine em heviya me xurte em jivek siyasetvanên Kurdistanê heya ji me bê em ê vê riyê vekin ji xelkê xwe re ku em gîjin vî milletî ku em vê mesela nav ji gengeşiya derxin Kek Qasim dengê te xurt dibe deng diçe wala nejmine nizanim erê anka baş e fermo مگو از دخوازم بیجم کو یعنی لازمه ام از بو آزادیا کردستان سرخابونا کردستان و چاوا ام بگیجن آرمان جا خواب هاتا کرن لتن نافجی تی Kek Qasim dengê te qut dibe şkerema xwe kontrol bike ez ji Kek Mahmud dewam bikim heta tu problema dengê xwe çareser dike dengê te qut dibe tu zane Kek Mahmud me Kek Qasim gudarî kir dengê wî diçe tê divê naberê de dixwazim ji alî te berdewam bikim niha anka cenabê te jî di nav siyasetê de yî û siyasetmedarekî xwedî tecrübeyê bi salayî tu di nav vî karî de yî niha ev partiyên ku yek al yek netew yek dewlet diparêzin gelek cara mijara Kurda navê Kurdistanê derdixînin pêş û di vî mijarî de ku pêlekî nîcatperest jî li Tirkiye heye lê vê carê mirov wexta dibîne ciyê kêfxweşiyê ku gava de Kek Qasim got 3 sal derbas bûye em nikarin em vê mesela navê dipeyivin şermezariyekî mezinê divê me heta anka divê me mehf û azadiya milletê Kurd û şiklê çareseriyê statûyê em bipeyiviyana lê nebû niha divê mijarê de tiştê ku di çapemeniyê de em dişopînin vê demê de ev sê bûyerên vê taliyê ya Cemîl Taşkesen ya Hifzullah Kutum ya hunermendê Kurd bi giştî raya giştî ya Kurdistanê bertekekî nîşan da dewletê nîşan tu ya ciyê kêfxweşiyê cenabê te çawa şîrove dike vê yekê Kek Mahmud
از باورم جیه کیف خوشیه بگومان جیه کیف خوشیه لی کم برتک نشاندان گله کردستان دوی هی زیده برتک نشان بدان از جبر که وکا مگوتی ناوی ولات مایا ناوی ولات ما دخه هاتیه قدخه کرن که قدخه کریه دولت ترک قدخه کریه ایرو کی لجمیل taş kesen, Beşil Cemil taş kesen dikler. Meral Akşener kiye? Meral Akşener maru be devlete ya. Jinek faşiste o her gav li jibo kurda tedbir standiye de nav nijat perestiye de buye. Yani gotin eve ku bertek kem hatiye nişandan. Dve hezide bertek bahata nişandan. Jiber ku navi velatê me qedexe kiriye. Heta 20 wekta me gotî heta sala 1924 ناوی کردستان اشکره بو مجلس یکم در ملت وکیلی کردستان بون بشته 24 مکزاگونا 24 قهتا قدخه کرن اگر کرد ناوی ولات خواه بیجن هم کردن هاتا قدخه کرن دوی بهاتنه جزا کرن جبر و لترکیه yani Türkiye naba yani meruf çava herime ki kadexe bike navi millete ki kadexe bike va ne mümküne va ne bekane va velateki din be velateki ne Kürdistan be velateki din be meruf navi velateki din kadexe dike va ne bekane yani gotin ave ku Türkiye navi velate me kadexe kiriye o her çi Kürtçe kar dibin, hini Kürtçe alikar dibin. Muxabınc ve meselelere hini Kürtçe alikar dibin. Kek Mahmud divê noxtê de dixwazim ji cenabê te pirsim. Ez bawer yani ez te ji nêz de dişopînim. Gelek caran cenabê te diçi welat, diçi Kurdistanê tê tu awayekî tu di nav gel de ye. Gelo ev bûyerên vê talê û berteka ku esnafên Kurd li Kurtalanê nîşan da, berteka du sosyal medyayê de nîşan da ku anka li Kurdistanê em zanin di çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê de du xet hene. Ew xeta Komara Demokratîk, Netewa Demokratîk bi hewqas propaganda, bi hewqas êrişên medyayî di nav gel de ew diyar dibe ku ew nexurte yani millet bi welatê xwe millet bi netewa xwe bi millet bi ew ha girêdayî tu çawa şîrove dike Kek Mahmud vê yekê Belê em dibêjin ne bixorte ya ku dengê zêde dîstîne jî dîsa ew xeta ye ew siyaset e ji ber ku siyasetê tê di nav milleta tevger nebûne ew tevger bûye ji ber wê ew niha zêde deng dîstîne baweriya min dor hêlê Kurda çemberek hatiye kişandin çemberek bi tundî bi duwarî hatiye kişandin divê em vê çemberê ve ev ê bidirînin ev ê çawa bidirînin divê Kurd destê hev bigirin ji hev re hevkar bin yekrêziya xwe pêk bînin yani HDP jî di nav da HDP dibê vegere weka eniya di Türkiye du enî hene eniya cumhur eniya milletê divê eniya Kurda jî eşkere be dengê xwe bilind ke destê xwe rake û bêje ez eniya Kurda me û ez li vira me welatê me Kurdistan e heqê me ew in ez va heqna dixwazim ez tiştekî zêde naxwazim ve carna bîstiyê ku Kurd da êrişa gundekî di ya Ereba ya Tirka ya Farisa kiriye û ji holê rakin ama ew dikin yani gotin ew e ku Kurd aşîtxwazin Kurd tu êriş nakin cîranê xwe di nav aşîkê de bi cîranê xwe re dijîn ew dikin tu problem ji Kurda dernakeve tenê Tirk ji navenda Asya hatine dixwazin li Anadoliye bi cî bibin yê tu nekirine yê ku tu nekirî jî êr ser erde bi Kurd tenê mane Kurd tu nebin ew erdnîgarî ji wan re dimîne ji dest wê dijminiya Kurda dikin divê ji Kurda re welatê Kurda ji qedexe nekin bi Kurda re li hevkariye bikin bi Kurda heqê Kurda binasin heqê pêşiya heqê Kurda negirin yani va tişna divê bikin parlamenterê me jî yê ku di parlamentoya da jî digirin divê eşkere ku ê li ku bin ku parlamenterê kê bin ku Kurdistana
Kiye ku çil welatî hatine divê eşkere bêne û destê xwe bilind kin bêjin. Yani divê de tu problem tu qedixetin ne ye? باش کێک محمود ئەم وای کێ قاسم هات ئەم کێ قاسم نقطه کو me tehiştî bû ji wir berdewam bike em mêzekin dengê te çawayan ka dava lêborîn etkin biborin ciye zêbim internet çû hat girtin mixabin ciye ku em lê mabûn ku deribû ciye em lê mabûn di mesela navê partiya we û doza ve behsa wiya dikir û ev vê taliyê mişkek Mehmûd re jî got min got pirsî ez cenabê te jî bipirsim min got mixabin dengê min nayê dengê we baş nekir biborin ha niha hê hat min got di xala navê Kurdistanê de cenabê te dengê te qut bû di wê xalê de me got tiştê ku tu te nîvçe îştî bi tukane bibêje em ê derbasî pirsekî ez ê cenabê te baş e yani navê Kurdistanê ka kom got niha îro ketiye Rojava Bakurê Kurdistanê û Tirkiye lê dîsa ciyê mixabiniyê me got yani gere niha serxwebûn û azadiya Kurdistanê em menaqeşe bikira lê baş eva nav jî hatiye menaqeşê demekî ev pirsgirêk ji aliyê hemî Kurdistaniya ve jî tê temaşekirin ya jî tê şopandin baş e yani çi baş e ji tunebûnê baştir e lê divê ku em îro di Rojava Kurdistanê de ne ev nav hata gengeşekirin ku em ê çawa vê mesela pirsa Kurd û Kurdistanê em ê vî welatî çawa çareser kirin ew hata gengeşekirin lê baş e yani em madem ji bo vê mijarê zamanî ne ez zêde ew nekim nizanim yani eger dikare bibe ez em berdewam bikim pirsa ve dikin niha em zanin ku platforma zimanê Kurdî û tora çand û zimanê Kurdî xebata xwe didomînin neh partiyên Kurda piştgiriya vê platformê dikin û roj bi roj em dibînin ku ji çapemeniyê şaxê ev platforman vedibe zêde dibe hûn karin derheqê vê ew ê agahdariyekî bidin temaşevanên me em jî wek Partiya Azadiya Kurdistanê di nav platformê de ne em jî wek Partiya Azadiya Kurdistanê di nav vê platformê de ne û em bêjin beşek jî ku herî piştgirî didinê wek û destpêka damezrandina vê platformê de jî bi awakî em bêjin xurtayî me piştgiriye kir û em niha jî nûnerê partiya me di navê de bi awakî aktîvî rola xwe digirin tabii em wek Partiya Azadiya Kurdistanê ji xwe dibêjin ji nehava Kurdistan em ev slogana me ji nehava Kurdistan tê wê mane ku em ê nesekinin li hêviya heya Kurdistan azadiyanê serxwe bibe rizgar bibe em hêja her tiştî dest pêkin em dibêjin ji destketikî piçûk heya serxwebûna Kurdistanê ji bo me ji bo Kurd û Kurdistaniya her tişt giring e gere em piştgirî binevî yani eger ku me em bêjin platforma zimanê Kurdî kampanyakî vekiriye ji bo ku zimanê bibe zimanê fermî zimanê Kurdî ve zimanê fermî ya jî ve zimanê perwerdeyî eger bahsa 20 milyon 30 milyon tê kirin û hê em nikarbin milyonek 2 milyon îmze bicivînin mixabin ev kêmayiyê me ye yani sûca şûna em dagirkera rexne bikin divê pêşî em li xwe xwerî derkevin em bi awakî dofakto bi awakî meşrû di kolana da di dibistana da di her awayî da di her qadê de xwedî li zimanê xwe derkevin ku em bêjin xêrxwazê milletê Kurdê ê dinyayê bêjin ku ev mafekî rewa ye eybe yani ti derê dinyayê de ziman qedexekirin tune na demekî em siyaset partîkî de em hate em dixebitîn nû me partî da mezrandin wî şaxî de hişk bû mesela di kongra û di civînê partiyê siyasî de li Tirkiye zimanê Kurdî qedexe bû wî şaxî em axifîn yani salekî ceza dane min jî mesela hakim digot zimanê we ne qedexeye bo çi hûn dibên qedexeye min jî min got yani ziman ne qedexeye çi îşê me li vir heye got hûn dikarin li malê bi zimanê xwe biaxifin min jî got ez bixwe mesleka min mamoste ye dewlet dikare mamosteyî ji min bistîne ya bide min lê ev ziman
نه دولت ترکیه دائما حیاج ما بستینه یا ما قد خب که ایدنجی یعنی مگوت املمال خو نهاد آخفن پلیس و عسکر ترکیه تر نکن که هر یک دینن بر پنجرامه نه هل املمال خوشی باخون اگر دولت او امکانه و نه با ویجب کنه یعنی دویم دخوازم چی بگم هگه عمل هیویا دولت و قانون دولت بسکن نه امکان زمان خو بدست خن نه امکان وی مافی ام بیجن ناو کردستان بدست خن دوی ام بخواه لگوری امکان خو کردستانی لقدسالی خو خودی در کن و جبو خودی درکتنه جی خبات بکن ام بخواه پارتی آزادی کردستان دیسا سلوگان دوباره کم جنها کردستان بیجم و زمان و به هر آوای هر یعنی بفکرن ما وقت آک پارتی مثلا زمان کردی بجارته درخست عمله خودی درکتن یعنی چه دستکفتی که همه باشه دویم خودی لی درکتن بوی معنی باشه که قاسم کیک محمود جناب تا پارلمانتری بریه و تو هشمندیا دولت ترکی تو پارلمانتویا ترکی جنیز ده ناست که قاسمان که وقتا پیوی دما دپی هات بیرامن او سندخارنا لیلا خانه یا ده پارلمانتوی ده بکردی زمان ستونا ملت آیه و زمان گلین کو ملتین کو زمان خواندا بکن هر تشتی خواندا دکن اف جناب تگاوا ده خالکی گرینگانی زمان تگو دوی هر کس به هفره کار بکه و هفکاریه که به وقتا مروب لنه پارتیان میزه دکه جناب تجی گو پارتیان کردستانی تیده هدف تیده نه او نه پارتی ده خالکی گرینگ یا زمان ده هاتن جمع بگلو اف یکا قارب به بنگه کو کرد داخوازیان خوی لزگینی بینن روژه و لسر چند خالا قاربن لحب بکن و ویا به دولت ترکی بدن قبول کرن جناب تچاوشی رو بید که ویا که کیک محمود به باوریا من زمان نانه یعنی به زمین مروف نان دبار مال خواهد که مالبات خواهد که دوی چوا لحریما مال کردستان دبی دولت به کردی وز ببه تف بگره یعنی بانکا به کردی بن دولت سازی دولت هنه لحریمه او سازی به کردا بن سازی به کردی کار بکن ورگی به کردی به توپ کرن بانکا به کردی بن دبستان به کردی بن ولایت به کردی بز پارزگر برد بیجن به کردی بن دما کو کردی بن یعنی گوتنا ما اوه کو تنه کردی آخافتن نبسه دبی کردی ببه زمانکی فرمی اگر ترکیه حتی کو نبه زمانکی فرمی لحرم مبکار نه به بیو آوای امنیکان زمانی خواه رزگار بکن زمان ایمال برمرنه هر کد اسیملاسیون زیده یا پشافتن زیده یا لکردستان زیده یا دوی امویر بدن برچاوی خواه عمله باشکش بن که دولت هر چل کردستان زمانه که فرمی دولت به زمان کردی وز ببه چخ ببه دور ببه کاری خواه به زمان کردی بکه ویدمه که مالبات که خورتک رابو که پرورده خواه به کردیستان که آنه کاری کش خواه را پیدا بکه که نه به تنه به هوبی هر دبستان زمان خواه هین ببه زمانی که زمان دایی که باوکه وی هر هین ببه او نبسه او بس ناکه بس ده زمانی کارک پیدا ببه کار به چاوا پیدا ببه دولت ایج باز کار که گنجا خورتا جه کارا استخدام پیدا بکه پیدا کرناوی هر جی بگیره کار بکه بارا مال خواه بکه که نبه بتنه هین بون هین کرن زمان کردی نه بس ناکه و زمان کمبری جل بر ومرنه کیک محمود گاواته که قاسم تشتکی گو درسین امزانن کو عقبه گلک گوهرتنان کر یعنی دو وقت خدا او قد خیا سر زمان را کر
TRT Kurdî vekir dersên bijarte derxis wî mahfî da Kurda gava dike Qasim got me piştgiriya wê dersê bijarte kir lê mixabin yekcarna di Kurda de maksimalizmekî ew heye mesela heqekî wanî biçûk heye wî heqî nagirin û fere nakin mezin nakin dersê bijarte divê me eleqedar nakin TRT Kurdî weşanên bi Kurdî dike behsa tarîxê dike behsa Ehmedê Xanê dike behsa tiştê dike behsa propaganda xwe li dijî me Kurda dike rêxistinên Kurda dike me xerab dike ew jî mijar lê em ew heqê biçûk bi wî nagirin û wî pêş de nabin ew cenabê te gava got yani em bibên bi tenê axeftin nene lê divê ew mahfê me qanûna de jî were bicî kirin divê Kurd rêkî çawa hilbijêrin kek Mehmûd Ya برای عزیز نهاد قانون ترکیه دا تو ناوی کرد و کردستان درباس ناوی yani televizyona Kurdî vekirine o ji dibistan jî em bêjin hefteyê careke ya jî 2-3 saata du dergî Kurdî hîn dibî zimanê ku jiyaye zimanê ku nemirine zimanê ku nemirine ser wê ew yani yönetmenlik vê re dibêjin bi Tirkî ew derxist zagona da cî negirtiye tiştekî wisa tune niha tiştê ku em bikin yek em sînorên Tirkiye münaqeşa nakin Kurdistana Bakûra di nav sînorê Tirkiye'de maye lê Kurd dibê ji mafê xwe xwedî derkevin yani gotin ew e ku eger ku ziman ku em bi zimanê xwe biaxifin em herin zimanê xwe hîn bibin hîn bikin ku em 20 sala da bimrin ya jî ku zimanê me tu nebibe ku netewama nav ê hebe ama bixwe ê tu nebibe ew dibe 100 salî yani ömrê me dirêj dike ömrê zimanê me dirêj dike mirinê pêşiya mirinê nagire pêşiya mirinê yê çawa bêgirtin divê dewlet li Kurdistanê fermî qebûl bike Kurd û Kurdistan di zagona Tirkiye de cî bigirin û dewlet ji Kurdistanê bi zimanê Kurdî viz bibe karê xwe bimeşîne ku nebe tu nikanî tiştekî bikî weka ku Qasim dibêje hevalê Qasim dibêje yani saleke de 10 sala da ku bimre 2 sala da bimre bigê ew e yani ömrê me zêde dike ömrê me dirêj dike pêşiya mirinê nagire pêşiya mirinê em ê çawa bigirin divê Kurd bi yek bin yekrêziya xwe pêk bînin meske du mînakê balkêş hene Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê dîsa tenekî pêş daye ama Rojavayê Kurdistanê ji ber ku yekîtiya xwe pêş neaniye yekrêziya xwe pêş nekiriye yekrêziya xwe bi ser neketiye bi vê de ser neketiye Tirkiye hergav êriş dike ne Tirkiye Rusya bi Tirkiye ve hevkariye dike û Sûriye nemaye Sûriye niha evîn çûye û serê kaniye çûye êdî çûye sibê du siba tiştekî dijî bibe niha Tirkiye daya berxwe Erdoğan daya ber çavê xwe ku mîsaqê millî bi cî bike mîsaqê millî meclisa civîna xwe yê dawiye da biryar stendibû ku Kurd û Tirk bi hevra jiyan dikin herême ku Kurd û Tirk bi hevra jiyan dikin yê bi wî avayî mîsaqê millî bi wî avayî tarîf kiribûn yani niha gotin ew e ku Tirkiye daya berxwe ê mîsaqê millî li ser navê Tirka ne li ser navê Kurda li ser navê Tirka ê bi dest bixe û Kurda ê çawa bike asîmîle pişaftin ê 10 sala da ku ê bimîne ê 100 salî da bimîne bigî ew e yani tiştekî ku yani encam naye guhertin encam ê çawa bê guhertin di zagona da divê bi cî bigire o devlet bi Kurdistanê bi zimanê Kurdî karê xwe bimeşîne zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî ku nebe em nikanin pêşevê ev ê bigirin باش کک محمود کک قاسم نها وقتا مروف سیاستا ترکی پارتیین ترکی دشوپین روژن پیش ما گلک گوهرتنه چه به و اف گوهرتن وقتا دبه یاجب گوتنه کیدن رکبریا پارتیین کو کردستان داگر کرنه رولاوان تیده هنه به و دوره کتن ناو رکبریه کی
demê hanê Serokkomarê Tirkiye çû Batmanê li Batmanê di serdana xwe de senaryoyekî werçêkirin ku em bibên li hemberî dijberiya BHP li hemberî astengiya heyî Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan wexta çû Batmanê bi kilamên Kurdî hat pêşwazîkirin. Partiya Gelecek vê meselê mesela perwerde zimanê Kurdî derdixîne pêş. Partiya Deva tiştên baş dibe. Di navbêna wan de bi şiklekî tevî ku şîrîkê AKP ne wek di nav hev de ketirine nav evekî. CHP behsa dibe ez ê vê meseleyê çareser bikim. Ya di rojên pêş me de divê li hemberî ev reqabeta partiyên ku Kurdistanê dagir kirine de divê Kurd siyasetekî çawa hilbijêrin ku mehfê xwe bidin qebûl kirin kek Qasım. Belê spas bi rastî meriv dikare wa bêje yanî Tirkiye dewleta Tirkiye piştî ketiye em bêjin li goriya xwe ew dibêjin sîstema parlamenteriyê vir da yanî piştî ku yekpartîcîtî ji Tirkiye rabû salê pêncî vir va hilbijartin kete Tirkiye û Bakurê Kurdistanê heya niha eger meriv bişopîne her partiyê li Tirkiye bûne îktidar bi dengê Kurda bûne îktidar. Yani ev ya Demokrat Parti'yi bigire, hayayı Adalet Partisi, hayayı demek ki Kürt CHP, SHP, o Erdoğan ve Berli Erdoğan Özal. Yani naha hemi partiye Türkiye hatinevi kanaati ko ki denge Kürdaş xora bicvine ev dibe iktidar rastiya Türkiye'ci eve. İca naha 100 sale de hemi embejin hilbijartine Türkiye'de pişti hilbijartina çuyuna parlamentoye ke mani hafte milletvekili Kürt ko kimil kavan Kürt'e çune parlamentoye leyek habek ji hayanaha binave Kürt binave nasnahwan xwe neçowe partiye em dibêjin piştî 8 sala Kurdistana Bakur bira ve cari binasnama xwe her newê derê yani nîvê denga neçe HDP nîvê denga neçe AK Partiye nîvê denga neçe CHP hinekî li hev û dinê bela nebe eger ku piştî 89 sala li Tirkiye hê cara yekem ji aliyê sivîla van kanûnê bingehîn were gorandin ji bo Kurda firsandeka gelek mezin e çi firsande heya niha bizafîtî bi aliyê askera ve ji aliyê darba ve kanûnê bingehîn hatiye çêkirin niha hem muhalefeta Tirkiye hem iktidara Tirkiye dibêjin em ê makazagonê bigorînin em jî wek Kurd gavatin keke Mahmûd jî behs kir yani tamam em teşhîs dikin lê em tedawiya wî nabêjin em dibên gerek zimanê me befermî bibe ê perwerdê gerem azad bin lê em ê çawa vana bi dest xin divê em vê dermanê wî bêjin li gorî me li gorî Partiya Azadiya Kurdistanê we jî behs kir yani hinek talebê me lezgîn hene yani hê navê me navê te ne hesab dibe wekek Mahmûd got tamam televizyon vebiye lê di kanûna da niha sibê CHP were îktidarê ya Kemalîstê tû ji werin îktidarê dikarin Erdoğan bi xwe jî mehkeme bikin bêjin tu bolcî te zimanê te bi televizyona Kurdî çêkiriye yani tiştekî acûbe heye li vî welatê li Tirkiye ji bo wî em dibêjin acil talebê me acil yek em bêjin Kurd milletekin di do Kurd zimanekî wan heye Kurdiye sê welatekî wan heye çar lazim el ser axa welatê xwe ew jî bibin desthilatdar yani xwe bi xwe îdare bikin û ji bo van bi destxistina jî em şîdetê û şerê çekdarî û tiştek jî naparêzin em dibêjin ji bo van 4-5 talebê lezgîn em bibin yek pêwîst be em herin pêşî ba muhalefetê em herin ba CHP ve ihtimale makazagon digore ya hûn dibin îktidar ev talebê me hene eger hûn bibin îktidar hûn van talebê me didine berçav gotin na mesela em Kurda nas nakin tiştekî wa tune zimanek wa tune dewleta me yek ale yek nizanim çi ye em herin ba AK Partiye îktidarê
يعني دوی ام بکری بن جبو مثلا خو چاره سر بکن نه ام بیجن اردوغان دیکتاتوره نزانم قلجدار اولی سولجیه نزانم اویدن لیبراله جمرا نهاج ملت کرد را هین ناوی وی و ناوی زمانه وی و ناوی ولات وی قدخه جبو وی ام کی علاقه دارد که همی کردستانی اف پروبلم علاقه دارد که پیشی پارتیه کو جخورا دبیجن کردستانی دورا ریخستین سویلی کو کردستان جعالیه سویل و ادارت کن دورا دوست کردای کو پارتی ترکیه نه ام وان ببن جوان را بیجن پشتگریا مبکن کی دوان طالب مدا نرم به کی دوان طالب مدا اوکی بکن ام پشتگریا وان بکن از نباسا هل بجارتنات کم از باسا چاره سرکریا پرسا کرد و کردستانی ای روژه و لزگین دکم جبوی لازمه یعنی از بزرم پرسا و جبو چاره سریا وان روژه کرد وان ام بیجن تشتین کو گرینگن دروژه ویدا مثلا زمانه که محمود جی گو زمان بچه ملت دچه دوی ev zamanı yeki sosyalist jil Kurdistanê zamanı yeki oldar jî yeki liberal yeki fakir yeki karkir yek zengine ji bo van seçar xala ji bo ku emnên bahev û vî talebê xwe nebin ji Tirkiye re wek tarafek milletê Kurd em nebin ji Tirkiye re li bavan rûnenên nebêjin em AK Parti yani pardon ya em PAK yan nizanim HDP yan zamçı em bêjin em Kurdin اف طالبه می عاجل هيا يا هون وان طالبه ما بيك بينن يا ام ناكبن هالبجارتنا ويا ام هرن دياربكر مليون كردا بجوينن بيجن اف طالبه مي انسانين روانه ام تخوازن ورن چاره سر کرن حیا چاره سر نابه ام پولیس اجینا کوزن ام کبرا اجینا وجن کسی ل اف ما في من ام جخار ام جبر ولايات دياربكر انا مثال يعني دخوازم دوان دا ام گاوه صومت جهورا بيجن ام پیشنیاری صومت جهورا بيجن و امجديكي دست بكن يعني خو مثلا زمانه هالبجارتك محمود باسكر يعني كسك بوي قايل نبيه كس نقوت يا هالبجارتك بس جبو دوزا چاره سر کرنا زمانه كرد ياجي چاره سر کرنا پرسو كردستاني لي نها بري 20 دقيقه كك حنيفي توران لوربو وقت مثلا زمانه هالبجارتني بار بو بيرار بو از دياربكر وي باسكر گو تورنم بر حال دل مكتبك ام چونش بوی کو ام زمان کردی ام جی ببجرن جوان را تدی ولید بجرن ولی طلبه گو ماموسته و صنفا کو طلبه من تدا بو 21 طلبه بون هر 21 کاجی باور دکم گو هر 21 جی ناوه وان کردی بون demek ki باوان کچک سیاستا کردی را علاقه دارن لگو حبک جی مراجعت نکر بگو ماموسته گو همه آواز تلفن وان تا بدم تولیا تو بخو تلفن وان که 11 حب بخوازن اما في ما في بدن صنفك جوان راكن يعني اگر کو ام تشتي بچو قايل نبن او تشتي مازن جن كاربن بدست بخن افيا زاف يعني دبه زيادتر دبه تئوريك دبه امش براتيك دست بكن سپاس كيك قاسم مروف كاربيجا كو سر خالن لزگینی کو چرچوا کو و دست نشان کر مروف كاربيجا كو یک دوی دم لدست شر ور راوستاندن دو ناوی کردا د قانونا بنگهین ده ور بجی کرن دافازی انگلی ما ور قبول کرن ور ناس کرن مروف کار بیجه هبونا ملت کرد قانونا بنگهین ده ور قبول کرن دوی زمان کردی زمان زکماکی ببیا رسمیه فرمیه پروردهی اف خالن کو جناب ته گاواد دست نشان کر انکا ام دبینه کل بهمبری پارتیا آسنگیه ناوی وان قد خکری ناوی ولات وان قد فعالیت وان سیاسی هاتی قد خکرن اف خالاجی دبی دروجه دبی مرو وقتا دبینه acil daxwaza Kurda ya acil ne mesela ankal ser welatê xwe îdare kirin statû acil 4-5 talep heye bawer dikim ew 4-5 talep gavadê te rêz kir ê partiya wê ez ji kek Mehmûd bipirsim kek Mehmûd daxwaziyên lezgînî ku hemû Kurd karibin xwe li dor wê kom bikin که قاسم گو مرو مجی وانا بناف کر
چار پنج یک سربست ریخست کردن دو شر ور راوستاندن سیاستا سیویل دموکراتیک پیشته بچه و بریاره بده ناوی کردا ولات وان ده قانون ده بجی کرن زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی اف چار پنج خالاکک محمود کرد کاربن سروی کوم ببن ولهب بكن وقاعد جناب تاجو او نه بارتيجي بلاتفورم زمان كرديه قالوا اف كونسنسوسا وقت لكردستان فرب وكقاسم قاعد خوش جو ام اف طالب خو بچن جم وان اف داخوازين لزگيني كو قاعد مگو كقاسم دست نشان كر او داخوازين لزگيني قالوا مروف یک ریزیا کردا آبا بکه و بچ جم پارتیین کود داگر کرنا کردستان دا خودی رول بوان رون بازاری بکه و د ماکزاگونا پیش روژه ده سر اف خالانا بپیوه و بجی بکه اوه چاوا بکه محمود تو چاوا شروع بکه یه باش ببه از نل دجی او تشتیکو که قاسم گوتی از نل جیوانم yani ders ahil bijartine ya jî televizyona Kurdî ez ne dijîwanim. Tenê ez dixwazim bêjim ku Kurd divê zimanekî daxwaza zimanekî fermî daneke. Yani zimanê perwerdeyî dibêjin. Ew nebese, ew bes nake. Zimanekî fermî dibê lazim ji me re. Zimanekî fermî, zimanê fermî çi ye? Kurdî ye, Kurmancî ye, Zazakî ye, her Bakurê Kurdistanê kîjan zimanê te axaftin ew zimanê fermî ku nebe tu nika debara xwe bikî tu nika kar bibînî divê tu Tirkî hîn bibî Tirkî li ser Tirkî her tişt li ser bi Tirkî dibeşe wisa nabe yê çi bibe zimanê fermî bibe yek ez bêjim yê çawa bibe kesê ku kanûn vegerin welatê xwe pra vegerin از وگریام از سمسوری من سیاست نکریه من سیاست از بردامه میجی سیاست بردای لدی ساجی وقتا که از درم هر دکانه که از به کردی داخفم تو جاره از به ترکی من تش گوتن نکرنه و از ناکم جی یک قانون وگرن برا وگرن یک قانون کردستان بجی ببن برا بجی ببن یک کل اروپا نه استانبول نه لیزمیر نه باج روزاوای ترکیه نه به فکرن ترکیه لکردستان سرمایه پری خرازینن جورا کار پیدا بکن با خورتاج با گنجا کار پیدا ببه جو استدام پیدا ببه و اولویه دی دباره خو بکن کنه به بسر ناکون یک دو دوی یک ریزیا کردا هبه مثلا باشور روزاوای کردستان جبر کو یک ریزیا کردا تونه Kurd her çi qas naha wenda nekirne jî ihtimala wenda kirne zêde ye. Yani Kurd divê yekrêziya xwe pêk bînin û dengê xwe bilind bikin bêjin welatê me cenabê te behsa yekrêziyê dike lê ew yekrêzî divê rêbazek wê hebe metodek hebe yani em bibin anka ke Qasim wek Partiya Azadiya Kurdistanê 5-6 xalên lezgînî pêşkeş kir wexta ke Qasim peyivî yek serbest migava digo yani Kurd divê şerra were rawestandin du divê Kurd karibin navê wan hebûna wan di Makzagonê de cî bigire sisê به هر آوایی دبی دنابینا کردا ده ببین یکیتیه که به کانبو زمان کردی گواده خاله کی گرینگو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی اف چار پنج خاله کو قاسم گواده فرموله کر بنگه که یا جالی داخوازین اوی بنگه که گلو اف دوی کرد یا ورن جم هف یا ارکا جناب تگاواده تشکی خوش کو تگو از دمکی دریج به زمان خود به تو زمان ناپیوم لی امزانن کو دوی کرد خبری خستن بکن گاواده که قاسم گو ماکزاگونا ترکی ور گوهرتن گلو اف داخوازیانا د ماکزاگونا ترکی ده بجی ور او داخوازیان لزگینی کو که قاسم و پاکی پیشکش دکه
ويا مروب سروي كونسنسوسي ور جم هف وخباتي خو بدومينه اوي نباش بكك محمود باشه تشتكي دفاع زانبن حتى كوش دولة ترك نايا فرسكرين دولة كوفينا بيشه دبي ورا فرسكرين يعني بي مجبور كرين بالا خو بده ديروكا تركا لسر ماسا روننشتنا تدارا لكسي لقلق درا يك وشاركري لرا الحب نهاتنا يا تيك چونه مجبور بونه دست خود دريش کرنه یا جي بسر كتنه بزكا نها كبرس لبر چاوانه كبرس حتى التحاق کرن شكوا كبرس لبر چاوانه كبرس پروبلما كبرسه چارسر نابه اگر ترکیه آستنگ نبه یه چارسر ببه جبر چه آستنگ نابه چارسر نکرین جی چارسر کرنه که جبون آوان متود آوان اوه yani Türkiye devi be ferskirin çava bebe Kurd devi yekrezi xapek binin. Penc daxwaze mehene. Çar bidile mebin ya jî se bidile mebin dudun ne bidile wan bin didile ehemberi mebin ev jibrayê me ye wan tiştekî gotiye em ê biya wan bikin. Yani tiştek ez dibêjim her tişt biya me nabe. Dive yekrezî hebe eger yekrezî hebe heta ku Türkiye hilbijartin hebe dengê Kurda ê pêwîst be dengê Kurda bes divê Kurd diferê hev kevin bes divê Kurd yekrêziya xwe pêk bînin bêjin em Kurdin enya me vaye em tel ve Cumhuriyê jî nabin tel ve milletê jî nabin em rêza sisiyane em livirane Kurdin Kurdistanî ne divê vê bikin ku nebe bi ser nakevin divê heta ku ew nebe bi ser nakevin yê çi bibe yê weke HDP bibe her parlamentoya de cî bigre yê bi çepê Tirka ve hevkariye bike yê pişta bi dizê pişta piştgiriye CHP bike ama divê eşkere bibe o enya wan eşkere bi Kurd eşkere bêjin ji daxwazê me hene sise bi dilê me ne sise bi hevalê me ne birayê me ne bira ew bêjin ku çi ye yek du du sise çar pênc şeş heft daxwazê me hebin em yekrêziya xwe pêkin heta ku em bi yekrêziya xwe pêkînin em dewleta Tirk ferz nekin devlet gav navêje bire em vê zanibin va ne ji bav kalkê me maye ji me ji tornê me ji neviyê me ji wan re întiqal bibe heta ku ji Tirkiye ferz nebe nabe bire em vê zanibin ya baş kek Mahmud ez kek Kasım kek Mahmud نقطه کی گرینگ آنی زمان گو کرد هرتم د مثلا شردتن و وندادکن و دولت رشیوان دک دی دنیا هاتی گوارتن لگوری و شرطت و کرد خبری خستن بکن یک چه دخوازیا پارتیا و عاجل و دبین دمدست به شر ور راوستاندن سیاستا سیویل سردست به پرسا کرد و کردستان با آشتی چاره سر به گلو دوی اوی ده کنسپت اوی چیه اون هفکاری و کینه تو کاره به دیتنی خواه بیجه امی کیف خوش بکر قاسم گلک سپاس یعنی تخوازم بشکی باسا شیروه کک محمود کم راستی دوی تشتید بیجه تف راستن یعنی itiraz اوی تنه یک رزی دوی پیشی یک رزی سر چه بنگه چه یعنی مثلا سر ناو پارتیا خود آخم پارتیا من نگوتیه ایلایی که نوکام به هم یک ریزی نکن دوی ایدن اج بیشن راسته بس یعنی دوی او یک ریزی و ناف کی دا چیون ام بین کرد باشه ایکو بیشه از پارتیا ترکیه me o tujid بیجی از پارتیا کردستان me یک جد بیشه ام دموکراسی بین ترکیه ام چارەسەر بکن یک جد بیشه ام کرد و کردستانی نه problem ama tamam demokrasi jime alakadar ke meclisa Türkiye jime alakadar ke le problem ama ne ev hayako problema Kurd Kurdistan'e çareser ne ve demokrasi jine Türkiye diyar çifte standart mecburitkin çünkü azadi ke Kasım cenab-ı ez peyvate nahanka kek Mahmud xaleki gringani rojevi ke Kasım kek Mahmud ki داخوازیه و پنج داخوازیه و هبه داخوازیه دناجی هبه اف سیاست لهف کرنا کنسنسوس مرو لهب بکه نها اون
پێنج ئەمزانن و پارتیەوە پارتیەکی کوردستانیە لێ داخوازیên lezgînî tê mana ku hûn bi dijberê xwe re riyekî müşterek bibînin û ser hin xalên esasî hûn li hev bikin. Ew nayê wateya ku hûn ji hedefê xwe yî dûr û dirêj gava bişûn de davêjin. Divê rêkî were dîtin wiya tarîf kir Kek Mehmûd. اجي من ابهانيا ويدري يعني 5-6 طلبه مهنه ام تقاربن جوان 6 طلبه يك يجي بدن قبول كرين ام اعتراضا ويناك ام بيجن ام في قبول كين بس ناك ام خباطه خو مجادله خو كن جبوت تجي بقاربين يعني نها شخوم ويغوت يعني ام دو ام جمره قالك شرمه كوهن ناوي زمان ما نايب كارانين اجا ام بيجن 5 طلبه مهنه ام بيجن يا الا هي 5 يا نا تشتكي وساتن البامه نا جبوي دبي ام بروبلم ما كرد وكردستان كك محمود نها زوينا بين نظام كت محمود جاوي كت او دسبيك بروبلم يعني دخوازم بيجن يعني اف بارتي كردستاني خو تعريف تكن اوانا نابجن يا الا هي كردستان يا ام تشتاق قبول ناكن نا برينا من قوتكو ما بشتقريا زمانه بجارته دايكر ليه ما نقول افترتك ما قلت ام مادام ملتك ولاتي ما هي هدفها ما يباشي سرخبونا ولاتي ما هي بأواكي كوم خو إدارة بكن لينها أو خالي وباسكر ام دبيجن فرصتك ما كازاغون دقورال تركيا ام كردوان بافن آليكي ناوکی کردی خودینن پارتیا جیجه ناو پارتیا جیجه درخن او ام ناو ام بیجن یا ولات ما هي ملت ما ام بوی ناوی بورا رودنین او طلب ما اون کا هون چد بیجن يعني ام حشك ناكن في مسألة خوازم وي بيجم باشه پر باشه Kek Mehmûd ji ew ket ji away Kek Mehmûd belê Kek Mehmûd ev îro problema teknîkî lê wekû ez difikirîm jê baştir bû dîsa vay cara ewlî tu ji wê bernamê ket Kek Mehmûd Kek Qasım jî divê gava tu ji bernamê ji ekranê ket Kek Qasım jî divê em di daxwaziyê xwe ew de hişk nakin em dibên siyaset komplîmîse divê herkes ser ew daxwaziyên me lezgînî ku çerçeva wê me diyar kiriye ew 5 xalana divê em kanin bi herkesî re rûnin û divê Kurd bi hev re li ser hin xala li hev bike û ev daxwaziyê xwe di makzagona nû de bi terefên Kurda re rûne û wê bide minaqeşekirin tu çawa şîrovet ke Kek Mehmûd vêyekî eger we bala xwe dabê di televizyonê Tirka da wexta ku şîrovekar rûdinin û behsa ew ê dikin siyaseta Tirkiye dikin qala dengê Kurda dikin divê yani herkes çav berdaya Alî Babacan çav berdaya Meral Akşener çav berdaya Kılıçdaroğlu çav berdaya giya çav berdaya dengê Kurda bi qîmet bûye bi qîmet jî bibe hêj qîmet bibe yani 10 sal berve 15 sal berve dema ku nivîsiya bû divê Kurd eniyeke damezrînin li Bakurê Kurdistanê de şer biqede siyaset derkeve pêş û eniyeke damezrînin yani eniyê jî ne weka ku hedefdariye bi çepa re hevkariye dike divê were bi Partiya Kurdistanî ve bi hevkariye bike hevkarî براتي بكرن Kek Mehmûd ev dîtinekî nû ye cenabê te xalekî pir giringî ziman yan divê aliyê Kurdaş xwe re navê wê enîye navê wî mirov kare deyne ew xwe bi rêxistin bikin û ev salên pêş me ew gava de te behsa partiyên Tirkiyeyê kir salên pêş me Kurd xwe bi rêxistin bikin navê wî enî ya jî tiştekî din bu wê rêxistinê kanin ev talebê xwe bidin qebûl kirin we fehm kirin belê te baş fehm kiriye te rind fehm kiriye yani yekrêzî bi nav bin per û baskên wê eniyê daîye pêk bê bi wî avayî herin parlamentoya Tirkiye weka ku çaval Başûrê Kurdistanê diqewime divê Tirkiye jî biqewime herin daxwazê xwe 1 2 3 bi rêz bikin bi wî avayî
بدن پارلمانتوی دا بدن قبول کردن حتی کو یک ریزی پیک نه نابه تجاره نابه جبر کو برچه نابه AKP رب حزب الله و هفکاریه که یه دو به دریه جهب دریه ببرن به HDP و هفکاریه که یه دو دریه به یکی دو و هفکاریه که نابه دوی کرد یک بن ول امر تو درد نهاتنه وکم گوتی امر ناوند آسیا نهاتنه امر ناوند آفریقا نهاتنه امر ناوند اروپا نهاتنه ام لورا بجیبونه اولات مایا کس نکنه اولات ما قدخه بکه یعنی به زوره کرنه او تشتکیدنه اما به زوره به چوساندنه کرنه او تشتکیدنه اما وکی ده کس نکه دوی ام دست خواه بلند بکن ام بین ام کردستانی نه ام مافه ما یک دو سه ام دخوازن جخوا حدود ترکیه ام مناقشه ناکن اگر در وایج مجلس لوزان پیمان لوزان پیدا بویه کردستان کرنه 4 پارچه جخوا ام ما قبول کریه ام حدود ترکیه ام قبول ام مناقشه ناکن تنه گوتن ام اوه که لباکر کردستان ده چه مافی کرده های 1 2 3 4 5 ده پارلمنت ده به زمان کرد دنگی خواه بلند بکن بیشن ام کردن و ما فهم اول یعنی وای بر یک ریزی وکی دجی بکارته چنبره کل دور هلی ما بتوندی که کشاندی که ما ام کرنه دور پیچ کرنه دوی امه بدرین امه چاوا بدرینن امه چاوا او بکن چاوا زمان ما به زمانه که فرمیه امه چاوا به ما فهم خواه به دست بخن جبروی دوی کرد یک ریزی خواه پیک بینن چنبره دور هلی خواه بقدینن بدرینن چاوا بدرینن دوی بدرینن بنره نها اگر بلکی خورد نزانبن وقتا که دو دریل نور حق درباس دوی اردنگاری خواه دگوهره انسان خواه دگوهرن هر تشت خواه دگوهره او در کردستان دست پیدا کرد کردستان اصلاحیه وی دا کردستانه نور حق وی دا که ترکی ناف وی کرنه گاور داغه جوی دا کردستانه بر روشالات انادولیه کردستانه انسان خود گوهره جغرافیا خود گوهره اردنگاری خود گوهره اقلیم خود گوهره هر تشت خود گوهره یعنی ام لورانه او ولات ما لورایه دوی ام ولات خودی در کبن یک و سرمایه خواه یک و قانون رازینن وگر ولات خواه بجی ببن دنگ خواه بلند بکن و نبه ام بسر ناکبن ام بسر ناکبن مثل حدود پولونیا و بلاروسه باشور کردستان کرد روان تینا واقع خودی در نکبن نور به گوشبر دبن تینا آلمانیا برچه تینا برکو کارتونه جی کارتونه استیتام تونه تشتکی ورتونه دوی ریوبر و تشنا بفکرن که کرد لولات خود در نکبن لولات خودی در کبن لولات خود خودی در کبن یک ریزه خواه پیک بینن و ما بخواه دنگ خواه بلند کن ما بخواه بخوازه بگه اوه باشه که محمود مالا تاوا به هفره برنامه کی خوش در باز کر و جیه که خوشیه که مدوی برنامه انجام کی درخست ده سر داخوازین عاجیلی لزگینی روشنبیر سیاستمدار پارلمانتر برای کرد و سیاستمدار جیگر سروکی گشتی پاکی قاسم ارگل سر خالین کو گاوادم ریز کر 5 خالین کو هات روجه سرویا لهف کرن و گوتم یک طرف کی کرد دوی ام اولی خبر خستن بکن که محمود گوتنه کی پر باش کو گوج نور حق ورده ورا کردستان ولات میا دوی ام ولات خودی در کبن و ام داخوازین خوی عاجل بچن به دولت به پارتی وار بدن قبول کردن افجیه کیف خوشیه اسپاسی آواد کم و ایرو افکار محنفی تورانجی نخوش بو از خوازم گوتنه و ایتالیه بگرم و ام تالیل برنامه خواه بینن که قاسم امشته دست پی بکن سپاس ولا از راستی بیش من يعني دلی خود تبنا قلت نظام شاب وزو قديا ليه بشكي او مسألة كك محمود او مسألة كو ام قارشي سينورا نابن فلان او يا بشكي
يعني مثلا وقت بارتي آزادية كردستان باكورن لی وقت اویجی دست نشان کر یعنی ولات من در و ایرادا من بیه 4 پرچه یعنی وقت ام بیجن مرام هر کردیدا کردستان کی یک بوی هه و ام بخو وقت پارتی آزادیا کردستان اعتراض سینور کو دولت ترکیه دانه کرنه یعنی گاوا ام دبیجن باکور کردستان لازمه کرد خسر آخو خو اداره بکن او توی معنی کو ام دولت خوازن او دولت به فدرالی کنفدرالی اصل خبون لی ام خو ویاوی افاده کن از دخوازم به درجه ابکم یعنی طبیعی هنش کرد گلک کرد هنکو وقت معمول جيت فكرن لی وقت دوی او كده نافكرن هنا ام بخوا لید مثلا مجارع مي ایرو دا ام هر وكرينه یک رزيا كرداي كو كرد لسر چند خاله كو ترك جي قبول بكن چند خاله كو لازم ملت ترك جي يعني ترك جي جانا دخوازن بارتي وان دخوازن قاف باوجن لشترسا دنگه كو ملت و دنگ ندوان خو فرند كن مثلا اردوغان تل باتمان تشتك بيجه تشل جي كيرن تشتك بيجه او اشارته چنه demek ki jboy denga tırsın ne verin evci carna fikri xo bejin ledve em tişte talebe xo da em zalal bin yani Türkara az da akıfım dibece em nizan hun Kürt çıt xwazin he demek ki me xo ne da kabul kirin em jwan jwe devleti çıt xwazin yani ne ko em çıt xwazin hak kıymet çine ewan gasp kiriye jvovi dve em vaya daim droje ve da bhelin o em tişte ko ام بیجن جناها کردستان هم جالیه دموکراسی و دموکرات بونه هم جالیه دستکفتی آدان تشتکی مبچوک به دست خست ام بردوام بکن بیجن کو ام طالبا میداوی ام خو اداره بکن لوی ولاتی دخوازم بیا بیجم و جوارش همین تماشاوان راجی سپاس کن گرک سپاس که قاسم کک محمود ام سپاسیا جناب تدکن ترنگ دا چارپل مدیا و برنامه روجاوا ما سودی مت ندی بود دیتنی تجربه دی دجواتا کرد تی تقدیر کردن گوتنی تی ایتالیه تی نیفچه است تخوازه بیجه ام تا گداری بکن که فهم گوتنا منی داویه اوه که یه دلی خواه ام نابیجم یه دلی ما براد دلی ما ده نها بمینه شخواه ده هر دلی کرده که دا کردستان اکسر بخواه هیا ام مناقشه ناکن او نه مناقشه مایا ام رئالیستن دوی ام روشه ببینن روشا ما کانو ما کردستان به دست نه ام رابن سرپیا نه ام رابون سرپیا نه یعنی گوتن اوه که کرد دوی حزن سیاسی یک ریزیه پیک بینن دنگی خواه بلند بکن بگی اوه یعنی او فداکاری دوی بکرن که نوه یک ریزی پیک نه لسر فداکاری بلند ببا گشت ببا اوه ببا یعنی مرفکانه تشتکی بیشه داخوازی خواه بینه زمان یعنی گوترام اوه که یا داویه اوه که تنه ام یه دلی خواه نابیجن ام رئالیستن ام روشه زانن ام روشه دشوپینن دوی وکا که مگوتی اگر که کرد یک ریزی خواه پیکنین نخوارن دولت او بکن فرض بکن موافق خواه فرض بکن و گوتنا من داوی او از صراف خواه پیشکش کم ایروشی نبوش خواه تلفن دست مدای هست تلفن دست مدای دیگرم جان تکسیرا چه کارم لبرم که قاسم لبه دریج بو وان طالب عاجل و وان طالب طایبت کو کک محمود باسکر از بانگل کک محمود و حمیر روشنبره کردات کم برا پیشکشیا وی کاری بکن فکر کی بجوینن پارتی را ببن اوه کسن سر بخوا برا ببن نا ام بیجن پاک دوین ها بلین او لیکک محمود و ده روشنبره و کاوی و 5 تمثیلکار کارمند کردستان بجوین و عاجل طالبا چکن ام وقت پارتی آزادیا کردستان هرگاه حاضرن ام پشتگیری آوام بکن نبرا او یام بکن او طالب او برای باش برای قاسم که محمود گداری بنره حتی که ام از وی گوتنه داویه جبو هدف ده بیجم هدف ده بیتش تکی فهم بکن حتی که نبا کردستانی به سر ناکبه یعنی پارلمنتره به چرومه یوزگاته نوشهیره و در نب دست نممکنه که دست بخه جی به سر ناکبه ده ویب کردستانی به
bi partiyên Kurdistanî ve hevkariye bike dengê xwe bilind bike yek du du sisê ku daxwazê Kurda çine bila bêje dengê xwe bilind bike destê xwe bilind bike bige ew e yani tiştekî zêde em naxwazin yani gotin ew e ku 100 sala here ku 200 sala here jî hedef vî avayî bi ser nakeve tenê rêk heye ew rê jî bi siyasiyên Kurda ve hevkarî kirine dengê xwe bilind ke bê ez Kurdistanî me dev ji çepê Tirka berde bige ew e yani ji bê vê bi ser nakeve tu rê ditine باشه که گلک سپاس کک محمود تماشاوان نیجا ام هاتن تالیا برنامه خو هر دو بهترین جبین د خاله کی گرینگ د لهف کرن کک محمود گاوا د گوتنه کی پر خوش گو یاد دلی ما براد یاد دلی ما د بمینه او سرخابونا کردستان یا کک قاسم گو دولت بوینه لید خاله کی د لهف کرن داخوازیان لزگینی جی ریاوی گوتن دوی دسپیک یک ریزیا کرده آوا به هدف جی تیده اف داخوازیان لزگینی وقت آورن قبول کرن و یک ریزیا کرده آوا به او تشتا کار ده مخزاگونا ترکی ده بجی به و کرد کانن به شر به پفچون به سیاست سیویل به سیاست دموکراتیک محفظ خوی یه آزادی به دست خینن و پیشت بچن حتی برنامه کی دن به خیر و خوشیه ده به جاره کی دن و به میوان کی دن میوان دن امدیسا در کبن پیشوری و ببینید خوشیه ده